Saya serahkan kepada pengurus KRM untuk berucap pada tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila wajhi Abdul Qadir Jalani wallahi wal ulama isyarin wal wara'i wal mursalin salawatullah wa salamu kulli sahabati wal qarabati wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan sahibul hajat pada kawan-kawan yang kirim walahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa taqim jazal wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma anzil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa'inda al-kitab. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati ya dzal jalali wal ikram. Allahumma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وسقنا وبلغنا رمضان. بسم الله وبركاته والحمد لله رب العالمين. Silakan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad buat masa ni kita dah berjalan dalam 6 bulan 6 bulan kita start bulan okay. Dah berjalan dalam masa 6 bulan. So untuk tahun baru ni sama ada kita akan teruskan ataupun kita hentikan, kita akan buat mesyuarat ini. Tapi sebenarnya malam tahun baru kita adakan sedikit juadah, makanan, kotak. Siapa yang membawa tadi kita ucapkan terima kasih lah. Saya pun tak akan berucap banyak. Kita akan buat
syarat untuk kita terus raya bersama, insyaAllah. Okay, dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dipersilakan menjamu saya. Terima kasih. Lagu. Silakan. Azwar. Okey lah. Azwar ambil ya, pergi. Ambil lah makan.